Pošto sam vidio odmah nakon postupka reakcije, odlučio sam da se znači javno obratim, mislim nije kao da je neko obraćanje, nije kao da je nešto prebitno, ali uglavnom ovo je kratka obavijest. Danas 5. je izbrisana Viber grupa AMCO, ja sam je izbrisao iz razloga što nije služila svrsi koje, to jest nije radila na način na koji je bila zamišljena da radi. Facebook grupa je puno efikasnija, po mom mišljenju i puno bolja, tako da sam odlučio da Viber grupu obrišemo i da ostanemo samo na Facebook grupi. Discord serveri onako neće ulaziti starije osobe, tako da on služi samo za igrice najvjerojatnije, ali i za konsultacije, ali odlučio sam da izbrišemo Viber grupu jer jednostavno nemam šta da vam objašnjam, ima 1000 razloga iz koji Viber grupa jednostavno nije funkcionisala i vidio sam da jednostavno to nije to što sam mislio da će biti, jer ja nikad nisam imao Viber grupu da vidim sada baš na koji način to funkcioniše i nije mi se svidio način. Ako slučajno bude komentara opet za Telegram grupu ili za nešto deseto tamo, Telegram grupu ne planiram nikada praviti iz razloga što kao i Discord ljudi moraju napraviti account da bi tu učestvovalo, tako da Facebook grupa je totalno u redu. Sa Facebookom se ništa neće desiti, ne brinite se. Ako se desi nešto, uvijek imamo ovaj kanal, imamo AMCO Plus, imamo dosta kanala, znači jednostavno ako se desi nešto sa oba kanala, ukucajte AMCO na YouTube, ja ću objaviti na nekom 10. kanalu video, ali neće se desiti ništa, tako da jednostavno imamo mi način za komunikaciju. Sada imate jednostavno Facebook grupu, iako ne vidim pojentu ni u toj Facebook grupi jer imate YouTube klipove, dobro sam sve posložio u glavi, vidio bukvalno da Facebook klipovi su super bil način za komunikaciju, ali Viber grupa je definitivno bila pogrešna odluka, tako da izvinjavam se svima koji sam nije navukao, jednostavno Viber grupa je dosegla bila 100 ljudi, nije čudo ljudi ni želo, ni tu Viber grupu, ni u anketi nije učestvovalo puno ljudi, tako da jednostavno povučena je. Mislim, prvi razlog, najglavnije je što nismo mogli izdržati od tolikih notifikacija. Ako se izbrišu notifikacije na grupu, onda jednostavno nema pojente zašto učestvovati u toj grupi, tako da ta grupa više ne postoji, izbrisan će biti svi linkove te grupe, ne može se njoj više ni pristupiti, jednostavno izbrisana je grupa, tako da to je kratka obavijest. Ostaje ta Facebook grupa, tako da preko nje ćemo komunicirati. Naravno uvijek imate ovdje YouTube klipove i jedno da vam kažem, vidio sam na AMCO Plus da dosta ljudi, pošto tamo kod klipova više neće biti na AMCO Plus jer taj kanal je napravljen AMCO Plus sadržaj, znači dodatni sadržaj pored ovih klipova, znači da tamo možete vi normalno komentarisati i tražiti sadržaj koji se tamo trenutno nalazi, ali ljudi malo prelistajte. Danas sam vidio komentar da je neko tražio kako imati više kod Jadona u isto vrijeme, a taj klip stoji na kanalu. Znači ako stoji na kanalu klip, pogledajte, ako ga ne nađete napišite, imate na Google Drive-u u opisu uvijek link do privatnih videa, imate na Google Drive-u te linkove, te videe, tako da eto jednostavno to sam ukratko želio da i to spomenem, da ne komentarišete bez imaju ti klipove online, samo pogledajte malo. Eto, žao mi zbog Viber grupe, ja sada neću više praviti grupa jer nema razloga. Facebook grupa ima 1000 skoro i 300 članova. Imate ovdje YouTube kanal, ovdje najviše ljudi, dolazi novi komentar uvijek, tako da pomažite se. Jednostavno ja sam tu za sva pitanja, ali Viber grupa definitivno nije bila dobra ideja, tako da eto, izvinjavam se svima koji ste pristupili, ovi ostali naravno, to je samo 100 ljudi koji je pristupilo. Vidio sam da je preko 50 ljudi unišlo izašlo, tako da Viber grupa definitivno nije bila dobar izbor. Nećemo više ni praviti grupa, to je to što imate, ni ne treba nam više definitivno, tako da hvala puno svima koji ste pogledali ovaj video, nadam se da ste razumjeli. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada uživajte mi, ovo je sada, da, vikend je, tako da lijepo se provedite, uživajte, ne znam koliko ću ti snimati zbog nastave, ali eto, ako ne stignem još koji video snimiti, sretan 8. mart, tako da mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, lajkujte, pretplatite na kanal i da, čao.